cuando se tiene una razón para amar intensamente, se descubre de repente que por ti late más fuerte el corazón. Ay, cuando nos llama la pasión, nos hallamos frente a frente para amarnos locamente y entregarnos sin reservas al amor. Ay, amor, quédate muy dentro. Aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños. Ay, amor, que me estoy muriendo. Es esta tu rosa linda que solo quiere tus besos. Ma armastan sind, kallis. Mina sind veel rohkem, Frederico. Tere hommikust. Jälle see mõrd kevad. Ma olen palju parem kui see madu. Oled küll. Ja me oleme nii suurepärased. Ja. Näe, Julia. Frederico, ma pean sulle midagi üles tunnistama. Jah, kallis kevad. Ma olen rase, sina oled isa. Proua, vabandage. Kevad ja Frederico saavad lapse. Vannun, Püha Neitsi Maarja nimel. Mida? Kuidas see Guadalupe julgeb sellist asja väita? Julio, see on nii keeruline. Tule minu embusse, Conchita. Mida Conchita küll teeks, kui ta teaks, et ma rase olen. Ma kaitsen oma last elu hinnaga. Mu beebi. Milline õnnetus. Frederico. Jah, Conchita. Kevad. Mul laps. Laps. Mis laps? Laps. Säh sulle kevad, loll plika. Kevad. Frederico, kas meie lapsega on kõik korras? Jah, kõik on hästi, mu arm. Conchita. Jah, ema. See Frederico peab saama omale väärilise kättemaksu. Me paneme ta vangi. Conchita. Mis see on? Frederico.
Mörtsukas jätkub. Tõlkis Janno Bushman, teksti luges Tõnis Tubrovitš.